Hakakat kandai tadi guna opera arja arpusan ke jigalang pensengapaj ba banterwas na ya ke integrated cement plant hakasnong daistong da Shri Cement Limited balakot penlong da Meghalaya State Pollution Control Board kala yat bet yat renti what happening ke jingmi ki kenhon bepersa ki balak kenno baki syak khang lenti bandrung syakate ke jigalang. Ya kan ke jingalang pensengapaj ba la penlong hamadan muki hajan kasnong lum cerngan hakablas dang yaka hakapor shipho beje menstep badapun kot pat hakapor shipho beje sanpursan minit hakapor beladan kemba arspa ngut ki balawan benesim benta na pedang kini ladan ru ki balawan ra bat ki plakat ki badon jing tho ki bapen pau ke jing kersan bapura bansna cement plant na ke benta ka roi kapar ke kam ka jam ki khun ki kiti bat ki we ki jing khmi lenti ki nong song snong. Yakni ke jingalang lapenya dekakong J.U. Kharpuri, MCS Additional Deputy Commissioner ke East Giant Hills District, katbau Dr. G.H. Chermang Member Secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board, ula batai ya ke term of reference bat kiwe pat kiman. Nakaliang ubak Frankie lalu officer jong ke board, ula batai banyak sapangki kendon bat ke jing pensai halor ke jing penlong jingalang sengap pajba, katba ke Dr. Shifalika langsiang kala ai ke jing pensai babanya halor ke project. Hagate ke jingalang ladon saungut ki bami khmat na ka ilaka nongkli ki bala ai jing kran bat penpau jing kersan ya ka cement plant bukan thup yo ba Willingson Suklan executive member ka ilaka nongkli nasionong tongseng uba fencing bare secretary ka ilaka nongkli uba na u Suklan daloi ka ilaka nongkli bat uba Remi Shadap urang ba snong ka lum cerngan. Hapadeng ke jingalang pensengapaj ba ki ba persya ki ba bun gidei na kasnong daistong kila kenno baki sya pakhang bandrung sya ka jingalang kumju ki dekat bat ki seng bhalang ba pher bakentup ya ka KSU East Giant Hills District ka Hinyo Trap Youth Development Council Jaintia National Council Hinyo Trap Integrated Territorial Organization lam kiwei ki ba persya ki kenno bala pakhang ya ka lenti bandrung sya ka jaka penlong jingalang da ka trok dampa hasnong tongseng. Kila kenno bagi bor penyat ke ilaka nongkli na do udoloi ki noelam snong lem ke sorkar ba Giant Hills Autonomous District Council kila kwa penyat cakhamat ya ka project klam dia merging mut ya ki jing ki pajba. Di ina diang ikamat snong ngaro he snong pajba anong snong woro i kambo di penjur ka ilaka wanra company apo purusam yang ka ilaka yang ikamit snong ila emerging monjurong Baha ibahai niat di iman hile wa elam jikin jod chano jikta ipai ba ila kamas nang lum sengan ila menjuri kamarai ila ka unique den kublesi bo ijin kwa ijin anut yang ya ka usaro belai sabu de jewan ra de je priang yang ajin wanra yang apo yang ila ka or siap Likwa yang ia aman kelam di wehe deswa. Yus kiri wa ania tau yang itu. Omo belai bu da kami we pengkelai kani kom im. Pelat uri hajing yo yang akam duloi. Ikon kinat yang kelaka. Boleh jingkwa yang kiri ulai ka ile school Hipor iwa biang tangwa ada duna jingmi jingyo tedong biang iseden temana riong i ne erka ni thao yang ikoni na tong erka mani wasadin hete liang ro tara tom te angario akwa le klam sibon ajing klam yang i hapo erka arteri senang tenne dewa rakyatnya hearing Niunta yang Shri Limited untuk penisinan ini yuruti wa blai yarap ya lutiu untuk ya ne jing semua wa ilakara semua leman le ada leman jing kerku di amikon yang ilka urawi nagaliang yang ke ilaka kam ka ilaka kam wakso jingto yang ka ilaka hewro ubi wan hani pensnyau pensaba was support badi kersan ya ni Shri Cement Limited awan seni bu hani thao yang ijeni kersan halori ninorim kini ka thao ka yang yu ka kublai bat the bu blai ya kita ki marpo kendau
bo blai kita ki jingem kiwa her na ki bitawon ki elaka ki marpo kendau kiwa man kiwa hakmat pat kiwa emkam kiwa man number 1 hawro kiliang dena ki daw yung ito kani kataw yung ito ko sa dentam kamu klam shwa itu I member yung I deklam cekmat pagi katkam ka jingker ku bat katkam ki jingbo yung blai ya kani kataw ko yung I ki marpo kendau ki wo kodor henre hawo pai chaka jinglong na jingim yung I kam ki kon yung e lekar I wasa den na ki wasa dentam pai ki marpo kendau ki de perchang I pen emkam perchang I klong I bo yiwan rajing mentoy I nrei tang na jingjot te kama elaka de penchong bat de penchong long rim hajing itu wei wanra ya ka cement plant kani yuluti ni wanra ya ka roy ya ka pa I takoi ni daw ijuk ni daw ibet ni daw kidu disang te jo em gidi pu jimot kawan mani iwoku seprang kam tam hai kini goman I basic part of life kita kam ha yang gejing nang jing start ni tem ka kot ki khia kam te si yo em kalat di kibit bon wo pengku I guru yang I iwo im ha ka te ka saja ka jenjar ka dok wo ngi tang apply skur di kon ti la den re em ki jing sniao de kum wit tang ko dong I te den re hawa de I hagerbar elaka wa kani ka set up yang ni ka cement plan ha kani ka thao yang I to kani man da bumi ni kala wo improve ya ka quality of life yang kibru wa expect you year create ya kani ka employment kani pun bahagian ni ka unemployment ki kenro yang I wo de biang ka pure ki biang ka experience myo kam myo jam di tegawa ar ha kani ka tuk wanra ko kejing saja ye pa pure ki kon ki bono put kejing pure how man ki qualify go lai here study technical studies so on and so neten kang elaka daerah ha dorbar hadin upusan cengai daka komiti wa tarwa ke dorbar hadin dia monjur lang wanra ino cement plan lini ke kok hadin ipor tidak cam muka kok man affect dia kani ka air pollution wa chna ko bonjat I problem I nong chong chnong wa maya yang ke elaka dan iteon ya kani ka cement plan wan dia monjur lang daerah kilang kawan-kawan kesnong kawayi wanra lini ke elaka le ide kuburi wo pertan lang dehadin kajing lain uti yang tiwahe yang ke elaka ki SPT committee te kate kajing yom pu yang ke kon yang ke elaka de yo pun orlang de hini por de yo u yecham kamni hagri ke state yo pun yo is nyao I vision yang I wa em kami ya ketika wa ang di kejingku development kamu ka pertai kelak kamu ka por kelak dari India ora ko wi ku ga daman ka position to so ha ka pertai ke GDP Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya